Anya laki din. Anya ti masapul mo baraw. Kan tagano ka. Italaga makita ka. Kwa tata, umay ko kumaarman ni Nancy. Tagano kaya? Di tala ang bangir a barangay tata. Namamok ni Nancy ijay ile. Iso nga umay ko arman. Kutsim ka day ta nagluganam? Ha? Wan tata. Kutsik day ta. Baknang kaya? Wan tata. Bayam, tainton maminsan nga umayak. Sagutan ka iti arak anangina. Daytay arak asan mo pa'y anaramramanan. Tabak na nga kami tata. Ha? Tata, ada ka din ni Nancy? Armak man? Wan. Ada. Sige. Sumrek kalata. Amom, Nancy. Nusyak to ti pakiasawaam. Naglawa ti dagami. Pataltalon ko. Ket librin to ti bagasta. Di oray man mamin innam kaamangan iti may saldaw? Oh? Nancy. Kan nagadupay ti tarakan mi abaka. Ket no naglawa ti ransyo mi. Nagadu ati baka mi. Di oray man bain ti abaka ti mapartinton agkalaysata. Oh? Wana. Nanamay to ti biyag mo. No siyak ti pakikallaysaam. Sige, George. Panunutak pa'y anaimbag. Sige. Agsubliak to manan ha. Tapno i-follow up ko. Ti panagayat ko ken ka. O sige, George. Agsublikan tulat na. Gumatang kan iti lakok apansit, Nancy. Naimas daytoy. Sigurado ang magustuam. Taadda secret nga ingredients na. Taan niya ko mati sikreto ta ingredients ta pansit mo? Day talingat mo? Ha? Ay, suling. Diyak kaya't ti gumatang di ta pansit mo. Yaks! Ew! Ay, Nancy. Di kag sao iti kasta diti pansit ko tanadalos daytoy. O sige, ingkaila ko iti sabali. Ngamin, sa anak agumatang ta marugitak. Nadalos to'y lako kunak manen, Nancy. Ngam narugit para kanya. Gita ka man lang. Nagalas at talaga ti ugali na. Pagtangsit na ti kinapintas na. Ngamjak pa apekto kan kwa na. Saan kun atutupan? Tapno saan kami nga agapa? Ituloy ko kit dita gisursor. Pansit! Meriendayo dita! Pansit yo! Pansit! Nakurapayak laeng, Nancy. Nabaknang to'y pusok nga gayat ken ka. Saan asyak ti armam? Ta saan ka maibagay kanyak Dalton? Amom ka din no asino ti bagay mo? Ha? Ni suling ti maibagay kan ka? Dayjay nga agisursur iti pansit ala ko na. Iso ti maibagay kan ka? Uyawin ka din ni Sulaing, Nancy? Saan? Ngam ibagbagak laang tipod no. Ala, ingkan Dalton. Ngamin, itapay laang. Busted kan. Sorry ha. Ngam sa anak nga agtatakon iti kasken ka. Asino ti kayat mo? Tay agsasabali ti lugan na amang sarsarong kargan ka? Natural. Baknang tipilyak. Saan akasken ka? Iso sige. Ingkan, ta saan ka apagtatakunan? Ha? Naglaad ka unay? Iso asaan ka maibagay kanyak? Awan karbangam amangaram kanyak. Ha? Kan may sa, awan kwartam. Anyan tulangan ti biyag ko, no si kati pagtinagak Dalton. Di mo ka di napanunot data. Agraraman kamat. Arman nakit din, kat nakapimpinta sa unay. Ala, agmerienda ka pa iti pansit, Dalton. Ay. Aguray ka. Adda ka di parikot mo? Nasakita na kiti ustaw iti panagsasao kanyak ni Nancy. Nagladak ka noonay. Isungawan karbangak amangaram kan kwa na. Ay, anyalakit din aya.
Ammom Dalton, saan mon nga ikan ka no tinasakit a panagsasaukan ka ni Nancy? Takas ta ti aramidak, takinapod no na, kanayon nakalaisan. Aglaklako aklaka no iti pansit. Ay, Napintas ni Nancy, day talaeng, tama kapasaer ti tunggal balikas na. uwan nga raw. Alakit din Dalton, agmerienda kan iti pansit. Ramanam ti pansit ko, ta sigurado asaan ka nga agbabawi ang mangan, gaputa na imas. Ah, ay. Agyaman agsulay. Ngam, anya aya ti sikretom, takunam anaimas ti pansit mau. Siyempre, nadalos amin a paglutuan. Umiso nga ingredients, kan kang runaan ti amin. Love, ama ko na. Ha? Love? Una, day tati sikreto nga ingredients ko iti pansit ko, Dalton. Kaya't nasawan, nadalos ti panaglutok. Tadyak kayat amadadaal ti tiyan dagiti mangan iti pansit ko. Aya. Ay, ramanak man nga raw. Naimas at talaga, Sulain. Agyaman at tamagustuam, Dalton. Nagpintas mo tanday ta motor mo, George. O Nancy! Makitam, sabali man hindi yung motor ko. Wan ngagpaiso, ay nabak nang ka talaga no kasta. Ano kaya't mo? Umangkas kan, tagpasyarta ijay igigid. Igigid? Wala, di talang igigid. Sige nga Rod, mabit lang, taumangkas akon. Nagpatingga talaang mat dito'y punti kayo dito'y igit ti kalsada, George. Wen? Kunak man, no agpaspasyar ta. Kuha ngamin. Naibos ti gasolina ti motor. Oh, di gasolina bak nang kamot. Ha? Kuha. Awan nga ron tigam ko akwarta ita. Tanalipatak maten. Agdardarasak namin ngayon may. Nancy. Oh, George. Kima. Ay, ayatan ka, Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Mabalin ka ding agkan ka. O sige, George. Agkanak lang. Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Oray siya, George. Ay, ayatan ka matunay. Suleng, mabalin ka diti. Agaram kan ka? Ha? Sigurado ka nga agaram ka kanyak? Kat kunak no ni Nancy ti ay ayatam. Idi ngamno ita. Namimpinsanin anapunas ti panagayat ko kenkwana. Sigurado ka kade itirik nam kanyak, Dalton. Saan kamot nga arman no? Saan ka ngay ayatan? Kastoy, ti makunak, Dalton. Amiri sa man na imbag tirik nam. No talaga nga ay ayaten nak, wano saan? Tanarigat ti masaktan? Iso asakbay nga agaram ka, siguradwom pa'y ana imbag tirik nam. Pansit! Pansit yu dita! Merinda yu dita! Oh, Nancy! Boyfriend mo ka dita kadwam? Hoy, Miss Pansit! Nabanglusan tilakom! No saan ka gumatang? Saan mo adadaulan ti pansit ko? Mabisinak, Nancy. Gumatang ka man iti pansit. Ha? Mabisinak ngamin. Ay, saan? Ang mga no agsakit ti tiyan mo, George. Kan may isa, ang mga no addain laok na apang paamo. Narigatan. Miss, ikanak man iti pansit mo? Oh, sige Libre kaya't kula ramanan. Libre! Apay, awan kwartam nga igatang mo, katbak ng kansamat. Uwan mat, talaga bak nangak. Oh, sige. Ikan ka, iti libre a pansit. O sige, ikam iti pansit to'y boyfriend ko. Kat siya kun timang bayad. Bayadak iti doble.
Ay, anya lakit din ayat ti aglakla ko lang iti pansit. Nangig mo, Miss Pansit? Bayadan na iti doble. Kayat nangarod asawen, anayunam ti pansit nga itid mo kanyak. O sige, George, mangantan. Nagado ti karne asidaan ta. 2 kilo. Day taman, saan ka talaga nagbidot ang nangaram kan ka, Nancy? Gaputa bus-busugan na kunay. Apay ngay ngagpatinggata lang dito balay, George. Apay ngay adinak i-date iti class a restaurant. Dumtang to day ta. Alakit din. Mangantan, kabayatan ang napudot pa iti makan. George, kaya't ko nga i-date na kumamot ang. Mangantakit din. Ya kalakit din na ya. Madamdaman ang pagsaritaan ta day ta. Hoy, Nancy. Adun ti utang mo ije store ni bakit ampiang Sapay nagan ko tinakanagan. Anya ngay nga rod. Karne, ikan, frozen pod, tinapay, kape, kanda dumapay. Awan mat kadagiti tikinan ka. Agasam nga iti karne, ta 2 kilaw. Ngam awan mat naramanak. Sindami Sindayaw iti boyfriend mo alastog. Lastog nga. Di ka man agsaoy iti kasta kini George tatang. Anya kalakit din aya. Naglastog ba ta talaga na dya, George? Kunana asagutan nak iti arak ajak pa'y naramramanan. Nga maging gaita, awan pa'y mat. Nalipatan na. Kinuna na abak na ngamin. Isu asagutan nak tukano itinginginaan nga arak. Ang maging gaita, awan matintad na. Bolili ko nga talaga. Urayan nyo Ay, lastog na dyan kaya na mo. Sana ka paborkan ko na. Ay natatang, mayat to ti panagbiag ta. Numakiasawa aken kwa na tabak nang. Ha! Awan latam mo kon. Akim babak ng salag. Tapay adi mangisangpat iti masida no umay. Umut-utang kapay iti ipasidam kan kwa na. Kanayon na nga rod ang malipatan ti wallet na tatang. Gaputa kanayon ka nung agdardaras tunggal umay ditoy. Pagpatsam. Agim babak ng kiti Isutamaw. Damag ko ada kayo gaya man kini Dalton, Suling. Talagamot ngamin ada kayo ti agbagay. Agpada kayo alaad. Anya lakit din aya tinapintas akas ken kanan say. Nauyaw launay. Ako namlan isulang ti adda karbengan nagbiag dito'y lubong. Apay, masair ka itimbaga. Ay na, Nansay. Napintas ka nga agpayso. Kat dayta tinangitundakan ka iti kinaambisyusam. Kayat mo abak nang ti pakiasawaam. Tapno makaaon ka iti rigat. Makitam itato'y pwesto ta iti merienda, Dalton. Naglawa. Sikat ti mangimanihar iti daytoy. Ta siya, ituloy ko lang tatag garden. O sige Ay na, naimas ti lutaw. Iso maibagay ken ka ti kastoy a negosyo. padurasag ti negosyo ta, Dalton. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Uwan, kasta kumamot ti bagagken ka, Suleng. Uwan gayam, malagip ko ni Nancy. Masikugan. Ngam saan da pa'y nagkalay sa ni George sa kaayan-ayat na. Ay, anya lakit din ayan ni Suleng. Inuy-uyaw na ta. Ngam, awan mat nasayat ang nagbanagan ti biyag na. Ngam apay ngay nga ta. Adida mat lagkalaysan ka ni George. Apay nga ta. Nalawa met gayam da ito'y pwestom iti merienda, Suling. Wan, Nancy. Masikog ka mat gayaman. Ngam apay, adi kay pa'y lagkalaysa. Di kagdanag. Ingranden to ti kalay sami. Maawis kan tumat. Tapno makaraman ka iti nagduduma aputahe. Adi mo pa'y naramramanan. Anya lakit din ayan, Nancy. Aging ga ita. Saan ka pa nagbalbaliw? Lastog ka latta. Ang paisomat yung baga ka. Adda na amwak, may papaniti ka ayan-ayat mo, nga ilaslastog mo abak nang. Anya? Katap no mapanagnagam, ti ibagbagakan ka, Nancy.
Si ka mismo ti mapan iji balay ti kaayan-ayat mo. Ngamin, pulos samat nga minadi na kaimpasyar ni George iji balay da. Nancy, imay ka dito'y balay mi? Apay ngagsangit ka matan? Kastoy ka ditibak ng ako nam, George. Napimpintas pa iti balay me. Kwa? Akin logan ka na gitar aramatam ngam umay di balay. Ibagam tagpaiso. Ala ibagakan ka tipod no. Lugan tay amok. May sak a driver tibak ng a pamilya. Anya? Kunak manubak nang ka. No di na kun kayat, di makamuka. George, masikuga kun. Katnas kan ngay kalay sana. Ha? Alang unam tidayaw ko, nga uray saan kabak nang. Tinaskan ka ti kalay sana. Kunak nubak nang kangam saan madgayam. Anya ngay ita, Nancy. Nakatumpong ka iti padam ada dahil ti ulo na. Tatang, agbabawi ako. Hadang nga kakiti Iswa sige. Agkalaysa kayaw. Nga oray simple lang. Tatang. Di ka man sangit dita. Tatang, agbabawi ako launay. Agbabawi ako. Sobra babawik, tatang. Agbabawi ka man. Ngam naladawan ti amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay itingkay Panang Taraba.